Bismillah. Yang kaya kataru Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ghishawatu wa lahum adabun azim. Tiutupan wallah. Ini tutup wallah. Siko mga puso iran. Nagusi ko mga pangilaylay nira. Nagusi ko mga pamagan nira. Napakabeleng-belengan tansag yang kaya mga tao. Aapiad ni karaya gudalil. Nadiiran parakian. Yang kaya pangaunutan kiran. Napsubutan niran sa kitab. Nakagit tiutupan siran wallah. Nadiiran paratian sebenar. Kaso agama ipapakaunutan niran si kubaya ginawairan. Kenapa subaya ginawairan ipapakaunut niran si ku agama? أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Upama ayat Allah naberarti ani susabad ko Quran napagungker ni susabadun nadama na balas ati Allah o mga tao adisan di inggalib ka inunta na kapakadam panasi ko dunia naguma ka masalungan amori napakadempungan na misara na ti Allah sagiang puto mali padi sa siksa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kenapa kay pakalilipatan wallah so di manggalib ka. Mga tawayam yang oris iku mga Yahudi. Absebutan niran so kapembetiaran si ko kitab. Na disiran di teri dedeg. Natama sama tatagukan sa giang kanan akadedegan. Napakadedegan udi. Napapakadedegan pan. Na uban yung pakalilipate. Aad na kapangukom sa alungan na maori. Na makamatano sa alungan na maori na apas ginawa. Kenapa kakatabang iamer sa bagusi maulana. Si mulbi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dib naging mapendusaw isa so dusaw isa. Napa na maringa. Api ayabu mi apaskan lagi ginawa nga. Mi akaraya gerkaso titu. Na tarima angka. Api